Ka program Ioh Jinghikai Taiew lynter ban kyntiew ya kasap ka phong jong ki briew ki shna tiar shna tar bat ki than de ki thre bala tip kum ka executive course on bamboo handicrafts and utility products making hapoh ka scheme raising and accelerating MSME Performance ramp la pynlong da Tnad Commerce and Industrial jaga sorkar Meghalaya bat ka North East Cane and Bamboo Development Council kelas sdang naduh ka khandai tarik Nailur bat la pynkut ha ka arphulai tarik mynta bnai. Ya kani ka program Ioh Jinghikai Taiew la pynlong ha NECBDC Byrnihat Assam. Ha ka sngikut arphulai tarik Nailur kinong penyat kila pynkut buram miki arphu saungut ki bala pendep ya ka hikai ban shna ya ki tiar kitar da ki thre bat ki set kum ki pela ki kyntiew ki kria ki mok bat ki kyntiew sentiw ki bala ban pendon kam bat ban pen Tnad Ioh Assam. सब इंग्लिश मालूम है हिंदी रिवॉर्ड दे दो मतलब हम लोग के गोल ऐसा था प्लीज 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 सिट डाउन हियर एंड अदर प्रोडक्ट दैट डोंट पुट ना तो डायरेक्टर साहब you are all from Meghalaya, right? Get along with certificate हम लोग क्या दे रहे हैं stipend also ठीक है ना हम लोग घर इतना 15 days miss कर रहे हैं उसके लिए Haka jingelang haka ni kesngi pynkut la sakhilang da UMC Omi Ningshan IRS Managing Director NECBDC haka jingdon rengkat uba H de Cruz General Manager DCIC Ribhoi District upulak mandal Assistant Manager NECBDC bat kiwe ki officer na NECBDC bat na DCIC lembat ki arpusangut kinong hikai ki bawan na ki district ka Meghalaya. Habakran hagani kasngi UMC Omi Ningshan ula kitbok kirwiang ya kinong shna bat ula penturu halor ka jingdan kam ban beteng ya kasap bat penpho ya la ka jing start jing shampang bakila yo lengba kani ka training. कभी आज तक with the वो base का ऐसा बना के ऐसा सुंदर बनाए नहीं. I think we must really congratulate this team for making this beautiful product. And then this only shows ये दिखा दे रहा है कि आप लोग घर वापस जाने के बाद कुछ बहुत काम कर सकते हैं मतलब जाके यूनिट आप खोलने से आपका प्रोडक्ट मार्केट में ठीक अच्छा चलेगा है कि नहीं इसके लिए जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला है बहुत स्कीम है आप उसको अप्लाई कीजिए और जरूर आपका ट्रेनिंग का ये फायदा उठा लीजिए है ना आफ्टर ट्रेनिंग जाकर फिर खेती का काम करने से क्या फायदा है यहाँ पे टाइम बहुत लॉस है सो आप लोग एक दो मिलकर या अकेले करने से भी हो जाएगा मशीनरी की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट से आप ये ले लीजिए ये स्कीम क्या क्या स्कीम है हम लोग की तरफ से भी जो मौका मिलता है तो हम लोग आप लोग को जरूर सपोर्ट करेगा एंड देन आई थिंक आई होप वी हैव ऑल दी दिस थिंग Nice photo then. Congrats. Let's see the comments. Very good. Yeah, let's see. Be ready. Nakaliang jongi ka jungwan training ne ngisio ka byang hin mal ni yo shibun ki new idea na ta ki jingshna ki ba kumno ban ginla ban shna ki ta ki new design mo kum ong no te nakaliang jongi ni tap ji comment hi ba nila yo fan e kan training kabang yo wan ne ka te leng ba jong ka DCIC budina
hapoh Shillong hi ba i olat ban shni trik kating jonga de sanjib da kasin ngasong ngasa po kemen sau something kabahap hapoh mosndam de kabahap hapoh mosndam jongka is kasi hin district jonga de kong yarin sishla ngadai na po southwest kasihir mau keruat de ngawan hang niru lengba na kajingpa na po DCIC mau keruat ban wan training hang ni ha po Byrnihat di kajing mentoy jonga bang ayo ha kan ka training kalong ba ngayo I kini ki design ba la penhikai tu sar oj wala ulang udi khar ngamla ban so thu ki kan tien ru hendrai ki kampat de ngi la ken ban trai ban kata kumbala ong itu isar di ngayo ajing mentoy sibun na kan ka training ka bang don hang ni Jinghikai maksudnya poj haba na bangi pai na ka benda kan ka kam thanjing thai na maradu bangi dangrit nadu bangi dang don ship house nem kum tu ti email laju hikai yangi hadu bangi sa jam ha une usnem mentala lai pun risna mentanga ladon tinggal ayat dimba na kan ka kam thanjing than bat kalong ka kam ka ba ka kam bangi sang hi mo ba ka ai jing yarap yangi ka ai jing mentoy sibun yangi ban pha skole ki khon ban penbiang haki babun kijing don kamo ka longkum tahi te ngasngeu ba kajing yarap na kapenta kan ka than yakini tiar kitar te kalong kajing mento yangi ba kumjuru nga khamtam yangi kilong kemi mo ba bun badang bahab chong hayeng te kan ka kambang tre te kalong ka bakong tan benta jongi tongkum tahi handicraft pun aku ibarat ya asin listener bindu city bisi tanona anga anisong mendima hospice mendima local Meghalaya anga semande ni ya semaya ye biak pon dari painguna anga ting nang pangin ga ha aro panga takal kanan ka ha aro khangchi pankanggen atau ya semaya singa ya khama sota ha atau timu singa ta mutang singa thading ha khangse yo khlimuna ya khama khana gatas na tsna gen khasa sa pera nas mang saubu iskunang odi ore banas kodi yan sini Guwahati area not isni hen emil butri mona ena bakara mona skira phangode asumba amsa je thangani na nama sulang hotak naman thagen na ismayo asmung khbar kiska atinga khasa phais khanabi ase sanga sapanina ore tangi thangani na namba chakani hismodi asa namba tri na ismayo patani ko onan mikhinga ya ismayo singa tal tepet ya tinga sotah kan nokthang seri gen aro sini khasal pedang khasal gen ya sumis ni sarang khasal thela aro sini khipsaran sini master dang khasal thela aro ya sumis charing om burun thela plakon singa thusa dongani plak kaun sa khusiung ha aro bensa anse dong ha yusu yusu rakhi ha mukhang chi na kota sunung china thela anga ni khande ani ani bata salam